الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وعلى صحبته أجمعين وبعد أيها الطلبة الأعزاء الحفاظ الأساتذة الأجلاء أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام هو السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe no ɓe holliri noon haray e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala e ɓuure makko mawɗe Allah subhanahu wa ta'ala tawni e nde ɗo jonde mawnude jonde teddude jonde ka alqur'ana jangete ɗum ɗo kala mo Allah subhanahu wa ta'ala tawni sifa ɗum ɗo ko yo hamdino o yetta Allah subhanahu wa ta'ala ko wan noon ko heɓoto ɗo kon e moƴƴere wawata ko sifade e goto ko wawi calcul o ko wawi mathématique o wata calculde o anda baraji e moƴƴereji mo Allah subhanahu wa ta'ala tawni sifa ɗum ɗo ka fuɗɗi ha seede ko awonto ɗum ɗo mawnata ko awonto ɗum ɗo yaata kala mo Allah tawni ɗum ɗo woni o ardu jannugol woni o ardu janngugol woni o ardu heɗagol fo mum haray o noddama e ko mawni o noddama e ko teddi o noddama e moƴƴere mawnude waɗi noon hay ko tawata kon tun bi mana on tigi hino itte e yimɓe e letteteɓe naadeteɓe yiiten en himo itte e ɓen ɗon ɗum tun no mawni dari سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى بمعنى ko tawete e sifa ɗum ɗo ha gasa waajito ko ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala suɓi ɓe Allah moƴƴi e muɗum heno woɗɗito ɗum ɗo ɓen malkisaɓe wa yatajannabuha al ashqa Allah wiyaari wa yatajannabuha ashaqiyu bal al ashqa hunaka alif tafdil bimana hino woɗɗito e sifa ɗeɗo jonde ɓurɗo malkisede na malkisaɗo hombo woni on noon allazi yasla nar al kubra nato o yiite mawde hara inchalrahman no ɓe holliri noon e garay ko tafsir ado muɗum no ɓe holliri noon musidɗo men mo cheikh mohamad sali ko neɗɗo mum weldiri saabi Allah kono ko min e koto makko taw adi weldirde saabi Allah no wiiri ni hari mo heɗolantay ko paykum ko noon kadi mi heɗotono koto makko kadi tawi kon paykum c'est à dire ko kotiraɓe ɓeeɗo ɓen e woni komin sori e ley tundaje muɗum e kooloma telema sengo ka kurkanagol deftere Allah nden e sunna nelaɗo mi weldi kadi min suɓodiri kadi donc no ɓe holliri noon ka maɓɓe telimile mi yeeyi kon laabi bus na nde wotere na laabi ɗiɗi na laabi tati haray miɗo weltanoɓe moƴƴa wakkilare maɓɓe juhuduji maɓɓe koɓe jokki jannugol nde ɗo deftere Allah jannaka ɗo diina kono komi ɓuri weltanade ko onon jaɓuɓe ɓattagol ɓe jannga ɓe na kamɓe onon jaɓuɓe ɓattagol ɓe ha gasa nafitora ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴuriɓe e gandal kon ko onon mi ɓuri weltanade haray laawol ɓurgol moƴƴude ɓurgol labeede noddalngol Allah subhanahu wa ta'ala kurkanagol deftere Allah nden ko laawol jannugol nde wona ko Oustaz Taibou arata ɗo nde wotere waɗa ɗo tafsir ma waɗa muhadara yaha ko ɓe wonɓe takko mo nga e ley nangue e ley ndiyan e ley jango ɓe ara ñande wo ñande ma yontere kala ɓe janna o wataw yejjitan ɓen anditaneɓe teddi noon fi maɓɓe haray inchalrahman e garay ka tafsir أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم haray suratu nahal o sura mo wonɗen e mum ɗo taw ko simore mawnude nde fiyake mum mawni teddi alqur'anare nde nde fof mayre hinde teddi nde fof mayre hinde mawni kono simoje ɗen no ɓurdi ayeje ɗen no ɓurdi e hoore ko tawi kon nde fof kaka Allah subhanahu wa ta'ala nde iwri nde fof mayre ko nde goonga ko nde ɗo tu woni deftere kala ko wi'a defte kon fof hakkunde tippiɗe
eɗe jomiraɓe gande windi ko nde ɗo to woni deftere nde tawata binde tippi tippagol mayre nde ardali e ella nde ardali e faljere tippagol mayre nde ardali e muɗum ɓayde tippike kadi berkode wondi e patron mayre kon ha Allah ƴettiti patron mayre ella waɗali e mayre faljere waɗali e mayre goppi waɗali e mayre ɓawti Allah ƴettitude patron mayre kañum kadi ha ka fewdiɗo hande ha ñande dalgal ngal dari bimana yiyatake e mayre ella yiyatake e mayre fenade ko nde wotere e deftere nde ɗo tum wayno Allah dali wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal ko sabu gonga woni komin tippide départ mayre on doga ko gonga fa bil haqqi anzalnahu andi hunde no fokkitira gonga ara ha e lawol sanza ka kono Allah dali wa bil haqqi nazal ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala fi garanti sugo sécurité mayre o hara hay hunde memaka e mayre hay hunde ɗuytaka e mayre no wodi piiji pusko Allah subhanahu wa ta'ala suɓi waɗi takko mayre fiyo ɗum laato sina ɗum welata no fi gogo on taw mo Allahu lanɗon subhanahu wa ta'ala ɓawode Allah subhanahu wa ta'ala daalude nde yewtude nde ha gasi nde woni deftere nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala suɓi yo nde adde ɗon baytul ma'mur ma ɗum baytul izza ka tawata guluuji capanɗe jeɗɗo malayka wangoto ɗo ñande wo ñande si ɓen ɗo wangi keɓe hootiɓe artata toon aduna anda kande ɗum fuɗɗi ha joni no jokka kande wi'a kande prépara kande arata ɗo malaikaɓe préparaɓe hebilana fi ƴettugol nde ka rabbu samawati wal ard addande ɗon kalla innaha tadkiratun fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aydi safara kiramin barara ko ɗin malaikaji Allah sifi ɗon ko ɓen ƴettinde addine ɗa joni noon ƴettugol nde ɗon kañum kadi adda e Muhammad sallllahu alayhi wa sallam e nder duuɓi nogay tati Allah sélection no malaika fo o suuɓi goten o e djibril onni ko ammi hooli kippo o situation ɗo fiyo nde hewtu kayre tigui ara hunde waɗa kay mere Allah dal innahu la qawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in thumma amin ko ɗo addine innahu no nde alqur'anare la mi wondiri zati am qawlu ko nde konngol rasulin nelaɗo karimin teddu ko djibril Allah woni wiide ko Allah faandi ɗon ko djibril ka suratu takwir ndede ko nde konngol nelaɗo tedduɗo rasulin karimin zi quwwatin jomiraɗo doole inda zil arsh ka jon arshi on doga makinum ko lanɗo ko hoolaɗo ko chef de bataillon ko responsable wiyete makin inda zil arsh makin muta'in ko ɗoftaɗo samma ton aminum ko hoolaɗo ko oɗo addine ko malaikajo jogiiɗo gabitti wulure so fonti gotol hakkude leydi ndin e kambum hara koye midi yimɓe ɓen sikka e niɓɓi hara ko gabitawol makko gotol wirni jama o ngenangue mo mar noon sifa ɗi wulure on no wawa e jonnede goɗɗum woɓɓe sakko jatta donc oɗo addine donc ko nde gonga nde ko nde gonga ko nde ɗo tu wayi noon luttuɗen fof ko ɗe arayno ko ɗe gonga ha ɗe tippi ko ɗe gonga kono ɓaawo annabajo on ɗe sansano ko nde ɗo nde sansaka hay hunde wattande ha ñande dargal dara jon noon ko kala ko woni e mayre kon fof ko noon wayi kono simoje ɗen e ayeje ɗen no ɓurdi yoga e simoje qur'an ñande go nela sa sallama heɓe ka hoore ngeloba maɓɓe ngeloba mba yeƴi ha feƴƴiti yeƴi ha nelaɗo tippi sahabaɓe no ayni nela sa sallamaki ngalɗini on ko yiɗon ɗo kon ka ɓe wi woy ɗon andi ko honɗum won ɗum ɓenni owe ɓe maki ko simore Allah tippini an ɗo guluje capanɗe jeeɗiɗo malayka ɗowti simore nden ko nden tippi e hoore an ɗo tawi ko tippi e an kon wawata
geloba ma wata rondade ko tippi an ko tawi no ɓuri geloba ma o say mi tippi ɓay kamɓe no heƴa e maɓɓe. donc ɗen simoje hiɗe nder ga ayeje kan no nder ga hiɗe dolni e nder mayre. donc suratu nahal no jeeya ɗen simoje mawɗe ɗe fiyake mum mawni ɗe fiyake mum teddi ta ko simoje moftuɗe kañum kadi ɗe andanɗa hoorema hiɗe yewti fensiti laɓɓini telemma sengo ko yowodiri kon e finde nden e aqida on e fi dargal ngal e fi yiite ngen e fi aljannaji ɗi hinde yewti kañum kadi fi aduna on ko wiyete kollo bien-être, c'est à dire nde yewti fi ko honno gaste wonirde hoore ndi leydi ta ko en kohoɓe ta ko en tedduɓe ta ko e wonɓe e nder nema na en ɓittiɓe na en soñjiɓe saabu ko e nder nde simore ɗo Allah subhanahu wa ta'ala dali wal khayla wal baghila wal hamira li tarkabuha wa zina noneji mbaɗɗateriji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala tagani en ɗin ɗi waɗɗotoɗen e hoore ndiɗo leydi hara en ɓittaki. Allah dali wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus, bimana ɓay Allah yewti fi pucci e mbam pucci ko gasta e rondade aya on Allah dali wa yakhluqu lakum ma la ta'lamun o taganayi on kadi ko waɗɗo ɗon ko on anda fewndo aya on tippino nden ñande e fewndo nela sallam ka qarni jeɗɗaɓo au 7e siècle hari on sa yetaɓe ɗum ɓe wondema Allah taganayɓe kadi ko ɓe waɗɗo ko tata ɓe anda hari ɓen andano no wodi ko wiyete Ford, no wodi ko wiyete Prado, no wodi ko wiyete Air France, no wodi ko wiyete sifa ɗum ɗo ko ɗum Allah faandi wi ko mi taganayi on kadi ko rondo on kadi tawa hiɗon à l'aise. ɗum ɗo fof ndeɗo simore hino ponci no haali fimo hinde jaa e simoje ɓanginɗe hande piiji ɓurɗi wonde important une grande préoccupation de la communauté internationale, c'est-à-dire la communauté scientifique. On parle de la biodiversité. On faami piiji ɗi tata ɗi andano hoore mon hande hino jiɓi jomiraɓe gande muutiɓe lugguɓe alluje jane molanaɗe fino oɗo addirno wonirta stable o wona équilibré wawe wuurede e hoore jaam ko wiyete biodiversité, par ce que déjà taw hay inde simode nden ko wiyete a nahal c'est l'abeille, c'est-à-dire ko ñaaki on faami ko woni e ñaaki ko sifa jannguɓe ɗo l'école hawti niveau ji seeɗa ɓe andi e niveau go ɓe jangga e l'abeille ala kullum hay e gotum e ko Allah tagi kon jogui ɗum organisation no wawata wuurirde e no adna tournirta ha hewti kullu wiyete kon ko ñaaki e sifa ɗum fof no dartan. donc ɗum ɗo mi waɗa on tum projection seeɗa fi simor nden fi on ɓurto andude ko hoore won ɗum wonde atten e ayije ɗen Allah dali wala qad na'lam gonɗi men meɗen andi annahum no kamɓe yaquluna hiɓe wiya innama ko woni fi yuallimuhu hino tindinamo basharun ɓandunke ɓe inni men andi wondema ko Allah faandi ɗo annahum no kamɓe ko heferaɓe Quraysiyankoɓen heferaɓe Quraysiyankoɓen Allah daali o andi wondema ɓen hino wi'ude wondema ko tindinimo nde ɗo deftere ko ɓandinke ko neɗɗanke tindinimo nde yani koko woni e mayre kon ko ngalɗini ko jiɓi ko woni e qur'ana kon tawi Quraysiyankoɓe jaɓali wondema goɗɗo no wawi wolde ɗum ɗo harana o janggo harana goɗɗo tindinimo haqqille maɓɓe ɗen jaɓal ɗum ɓe inni ɓe kamɓe heferaɓe Quraysiyankoɓe ɓe wi wondema nde qur'anare nde nelaɗo sallallah alih w sallam woni jangande ɓe nde ɗo ko ɓandinke ko neɗɗo woni ko janniɓe nde ko sabu ɓay Allah subahana taala no andunoɓe woolay ɗum woni nelaɗo ɓattaki ɓannoraali fi janngugol e gurdam maɓɓe ɗan e janngali ado nde arde tadali wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhuttuhu bi yaminik idan lartaba al mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm. Allah subhanahu wa ta'ala dali ala tanoki am Muhammad hiɗa janngayno deftere ado nde ɗo arde a wonano kadi hiɗa windayno
ko waɗi noon si ɓe yiwno hiɗa janga ma ɓe yino hiɗa winda ida lartabal mubetelon bandi sikkitotono si tawi est ce que na ko jannaɗani kono ɓe yaaliɗa winda ɓe yaaliɗa janga waɗum ɗo ari e maɗa tawi hiɓe wiyayno ɗum allah subahana taala o daali lisanu lladi ɗengal on yulhiduna ilayhi mo ɓe woni oñade e muɗum faade e muɗum mo ɓe faandi e mum o wondema ko on janni nela sa sallam ajamiyun ko ɗengal bimana jananal bimana jananɓe c'est à dire ko wiyete ajamiyu ko kala ko wona arabe allah subahana taala wi ɗum o wino wa hada nde ɗo noon qur'anare lisanum ko ɗengal arabiyun arabu mbinum ɓangungal kadi ko ɗengal arab ɓangungal ɗengal ɓangungal ngal tawata ngal laaɓi ngal jella na daari jiya ɗum ɗo tun no holli mu'jiza qur'ana wondema qur'ana ko gonga par ce que haala arabe fusha laaɓuka kan haalaji capanɗe temeɗɗe yalti e haala arabe kan haranamu binum mo allah wi o so yehi Mauritanie ɓe mani toon haala arabe ko ɓeynta hassaniya so yehi Saudi no toon haala arabe ko ɓeynata darijiya kala leydi arabe ɓe mari no ɓe bonniri haala arabe kam ɓe woliri ka no ɓe faalirano siko Tunisie ka yarɗo o ɗum ɗon ko ɗum wasi allah subahana taala wi ko ɗengal arabe ɓangugal laaɓugal ngal harana ko ɓe falsifi ɓe waɗi ɓe woliri no ɓe faalirano ɗum ɗo allah subahana wa taala ko fiyon ɗum waɗi si jiɓi heferaɓe ɓen wondema nelaɗon sallah sallama e honno wiyete o janngude ma o janngande ko mu'jiza ngalaw ko woni e mayre kon telemma sengo e haala maɓɓe kan par ce que pewno maɓɓe ko woni e mayre kon e gandal nela sa sallama addanɓe ɓeru niveau maɓɓe kon ɓe wawi kon gandal mayre gandal ko woni e qur'ana on ko feeñi ko zamanu men ko tammin amma e tan maɓɓe koko ɓe mantorayno kon ɓe mantorno yuɓɓugol gimɗi wawa yewtude yewtere arabu ta no ɓendi no jogii mana ko ɗum ɓe mantorayno nde ɗo nde ari nde yiltitiɓe a zéro nde wi fuɗɗite haala arabu kan si goɗɗo jangi haala wawi ka ha windi defte goɗɗo go ari e kan haala ɗum tigi o fuɗɗorani kem alif lam mim tawi ɓe anda ko ɗum ɗon firi tawi déjà ɓay woni tati ayn sad ayn ya sifa noon ɗon aray haaɗi nayyi karfe nayyi woni ɗuuɗi o addani ɓe karfe tati alif lam ra tawi ɗuuɗi o addani ɓe kalfe ɗiɗi ha mim tawi ɗuuɗi tawi ɓe tenata o addani ɓe harfere woto fet o wiya ɓe nun o wiya ɓe sad tawi ɓe anda tawi o tappiɓe tawi none no nde yuɓɓori noon e manaji mayre on a yiyay simore ni hara nde juuta hay seeɗa ta nde fof ko harfere wotere lannitori wona suratu nas fof ko signije lannitori suratul ihlas fof ko daali lannitori e simoje juutuɗe seeɗa wona suratul qamar fof ko ra suran fof ko ra lannitori tarabati sa'atu wa shaqqa al qamar lannitoroyi e innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir simoje jane wona suratu taha fof ko alif maksur yanareja taha ma anzalna alayka alquran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha lannitori sirati sawi man ihtada faad donc e sifa ɗin piiji e donc ko tabintinta ko nde woni goonga kon ko famata ko nde goonga tigi gonɗinande nde helitamo ƴeeɗen ko jannguɓeɓen kono janngirɗa o nde helirma ƴeeɗen kono janngirɗa o hulirɗani si tawi ko seeɗani wujjiɗa meɗen janngude e junngo sal ɓeeɗa hen ɗo meɗen e ngolɗo on tigi memotako kayya o sikkay no ɓuuri annallam fof gandal mais sa mutoyke ha atta e nde no heccuma a heeƴay ko wan noon ko ɓen ɗon kadi allah sappi wondema ɓe famayde ɓe andayde nanani ko qur'ana wi ko wa yara alladina utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila sirati alazizi alhamid ma wona utul ilma si anda ko nde wi donc ɗum waɗi onon amate onon
disciple ɓe taalibaɓe nde'e jaɓe janngugol kono muutorɗon e gandal o andirton ko nde luggi konko fimayre mawni ko ndeɗo donc ɗo wasi aya o wi continue inna alladina no ɓen yimɓe la yuminuna bi ayatina ɓe data ɓe gonɗina ayeji amen ɗen mandeji amen ɗi la yahdihimullahu allah lan ɗon fewnataɓe walahum no waɗani ɓe adabu lette alimun muusuɗo jaka nene e baba fi yo allah subhanahu wa taala fewne ma heɓa iman ma jaɓa allah ma acceptamo si allah walan ɗon fewna koɗo wasi allah wi yahdihim bi imanihim allah no fewnira ɓe gonɗinal maɓɓe ngal koɗo wasi so wi ɓe gonɗina ɓen ɗo o wi o fewnataɓe oya aya to yahdihim bi imanihim donc ko feere ala feccere feere ala ko ma accepten allah jaɓen mo on say noon o holla en noon mandeji makko ɗi sa jaɓimo a gonɗini ha gasi a ɗaɓɓiti o holle o ini walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dariɓe wakkiliɓe waɗi recherche daari defte ɗen jangi ɗaɓɓiti jangi o yiɓen ɗon men holla ɓe yahdi bihi llahu man ittabaa ridwanahu subula salam kalimatu subula salam e on aya ka sortul maida e kalimatu subulana ka lannode suratul ankabut ko kanje correspondata e donc e sifa ɗum ɗiɗo piiji fof ko wasi min onon amateur ɓe tafsir amateur ɓe qouran yiiɗe gandal yiiɗe janngugo allahu lan ɗon o funsitana on de ko allah addinta nde goɗɗo mais a heɓay niveau ta kat ɗon famodiri par ce que nelaɗo ko nde arno e makko hakke ma ko nde weeli tawi mo hawjiri nela wi no nan no hawjirɗano la tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alayna jam'ahu wa qur'an fa ida qara'nahu fattabi qur'ana ko étape ko cycle ji premier cycle la tuharrik bihi lisanaka litajala bi deuxième cycle on inna alayna jam'ahu wa qur'ana troisième cycle on fa ida qara'nahu fattabi qur'ana quatrième cycle ka doctorat ka hatti ɗon summa inna alayna bayana an noon ɗa sikka hoccay ɗum e nder duuɓi tati c'est à dire que cycle c'est des étapes à suivre pour mieux comprendre ce livre fi on tigi faamude fof muɗum ko immorde allah subahana wa taala mais a rewa e trajectoire on an e karama koma on aray ha e lawol nelaɗo e seydna djibril ko ɓe ardo ha e lawol oy ko lutti kon ko allah andina e ma ko ɗum waɗi allah daali summa inna alayna bayana an e djibril so ari ha e lawol ko lutti kon mi ƴettan mais ko peewal on tigi ngal e kulol makko allah ngol e imanu makko ngu e relation hakkude makko e taguɗo watta so taguɗo jannamo ko ɗum waɗi ko heewi kon e tafsir wona ko fiiniɗa kon tum harayno toon kadi ko allah andinma kon immo so tawiɗa yewtude e mayre sa heeɓi geɓal e mayre a nawi ko lay kon noon de karama koye wino ɗo hanana ɗum ɗon ɗum ta an tigi a yiyay toon goɗɗum ngo qur'ana wi mahi innama yaftari l kadiba alladina la yuminun ko fofinoto fenade nden ko ɓe yimɓe ɓe gonɗina ɓen alladina la yuminuna bi ayatina ko ɓen ɓe gonɗina ayeji amen ɗe wa ulaika no ɓeɗo humul kadibun ko ɓeɗo tigi woni fenoɓɓen ko ɓuri mawnude e ko wiyete fenade kon fof ko fenugol e hoore ayeji allah ɗen ko fenugol e hoore allah subhanahu wa taala naata e domaine ji l'islam on e domaine ji tafsir on e domaine ji aqida on e fannuji ɗi tata na domaine makko naata e philosophie ji jani hello ko faala tawa yiida e nassu e lumiére qur'ana ko allah tippini ko kala ko yewtirta e fi mayre a wona e nder cadre aqida to ahli sunna wal jamaa c'est à dire tafsir mo nela sa sallam e sahabaɓe mum ɓen firi on telema sengo ka ayeji aqida ko nder ɗon cadre to ɗa mais ayeji arɗe ɗen telema sengo ka science koko annduɗa ko wolta ɓay ɗen kadi no nder ga
ɗon kadi ko muutiɓe e gande goo jogii sifa ɗen geɓe par ce que allah no wooli fi ɓen ɗon kadi goy ladani masalu alladina ittakhadhu min dunillahi allah subhanahu wa taala o wi e jogitiɓe bi mana ko wona allah subhanahu wa taala ko rewete harana allah subhanahu wa taala o wi ka masali l ankabut ittakhazat bayta wa inna ahwana albuyuti la baytu l ankabut o watti ɗo mon ɗum wa tilka al amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa l alimun si allah no yewta fi marijajo mo yewta fi marijajo piya min fi marijajo no attention ɗum ɗon na fof wawata famude komi yewti ɗon kon si wona spécialiste ɓe ɓen e on fannu ɗon anduɓe fi ɗum ɗin domaine ji so daari marijajo wal ngal no ngal sacciri noon ko noon pentagone on darnira joɗori kakaw américain hoolori kaɓe jogori adna allah on ɗon fof on mbami donc no ɗin garaji sattira noon on vibration mo on ɗo yiide ɗon hono on sikkay ɗum ko sama kala marijajo bijay woni kono o wi kala ko wiyete systéme satellite ko wata captude piiji ka woɗɗiti kon fof koye ɗum ɗon ƴetta ko ɗum allah wi ɗum ɗon ko anduɓe fi ɗum ɗon ɓen famoyta wa tilka al amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al alimun qur'ana wi mahi man kafara billah kala on yedduɗo allah subhanahu wa taala min ba'di imanihi ɓaawo gonɗinal makko ngal illa man ukriha si wona on forsaɗo doolaɗo wa qalbuhu ta ɓernde makko ne mutma innun hinde deeƴani bil iman gonɗinal ngal ta ɓernde ne sikkitaki si goɗɗo gonɗini ha gasi o jaɓi allah ko gonga o jaɓi l'islam on ko gonga o woni e dow muɗum si o yalti ɓaawo ɗum ɗon haray mo mari probléme si wona hara ko on doolaɗo força ta fewno ka o doolete o forcé ɗon ɓernde nden hino jaɓi allah ko o gooto ko l'islam o woni gonga mouhammadou ko gonga dangal ngal ko gonga yiitengel ko gonga aljanna on ko gonga si tawi koye on niveau ɗon ko noon situation makko o woniri haray wala probléme no hewtana ɗon neɗɗo arana e sago makko o tewaki kono o ɓittina o soñja o letta ha tawa ma wa'a noon taw fewnu ɗon o fi dandugol wonti makko bilal alayhi salam ɓe nangunomo ɓe piimo ɓe waɗi hayre nden e hoore makko nangen no wuli ha gasi ɓe inni koyo yeddu ɓe wolinimo ko duwaka wolde ɓay o hettike o arimo wulla e nela so nelaɗo hande noon mi halkike ɗum kon ɗum o inni ko ɗum ɗo ɓe waɗimi mi wool ɗum ɗon nelaɗo maki fewndo wolɗa haɗi ɓerde ma nden kon ɗum wi haɗi ɓerdan o wi ɓerdana nden no yeddimi ɗo jaɓi allah ko goto ɓe maki jang kadi so hewti ɗon kadi waɗi ko waɗɗa kon na pusi allah subhanahu wa taala o daari walakin man sharaha amma noon on naatuɗo bil kufre e kefera ko mum sadoranta ko hoore tewunte ta ko hoore teware woni ko naatiri e kefera ko mum on ɗon fa alayhi marayno hino fawiɓe no waɗɗiɓe gadabun tikkere min allah immorde ko allah wala hum no waɗani ɓe adabu lette azimun mawno on tiki tewo bas sabu faale programme woyi aduna par ce que no woodi yimɓe ɓe rewa e allah duuɓi capanɗe jeeɗɗi ɓe yeyta ɗum ɗon fo $1000 ɓe hendoɗi ɓe piya ka jiifata kamɓe l'islam ɓe gayndi ɓe soodike sabu $1000 ma sabu place wonni ma sabu sonnajo ha minen dey tigi tigi on jiwon men o kay on kono ɗo wawɗon ni nani men faadata ko jokkuɗon ɗo kon aray minen min annda ɗum ka amin yewte ɗon ha yette jallojo on sooɗo ko wiyete l'islamu kon jokka sonnajo on faami murano donc no woodi tewotoɓe pas ɓaawo imanu maɓɓe faale goɗɗum programme aduna ɓe yittoɓe naata fes ɓe accita koɓe naatirayno aljanna ta ɓe naati e yimɓe ɓe fiyake mum hawni ɓe allah tigi haawi ɓe allah wi fama asbarahum ala nnar
ulaika alladina ishtaraw dalalata bilhuda wal adaba bilmahfirati allah dali fama asbarahum alahum o wi ko ɓe yimɓe woni ko soodiri peewal majjere ɓe soodiri yaafuye lette heɓe jogii peewal ko naadata aljanna kon ɓe ɗaɓɓiti majjere haa ɓe yii ko majjere ni o waye na majjere ni minen komin jaangol minen komin ndiyan minen komin kanŋe minen komin aljanna na onon mi faala ore hayna ko majjere ni hi ko min tigi wiyete majjere mi nani hiɗa yeeyede hi min noon na mbuuɗina hay fus ko so ɗa jogii ko wiyete peewal kon jonnalan soodalan goɗɗo itta peewal soodira majjere istaro dalalata bil huda wal adaba bil mafirati al dalalata ko ɗum woni maf'ulu bihi on ko ɗum wat so woni mansub al adaba on kañum ko maf'ulu bihi mansub c'est à dire himo jogii yaafuye ko naadata aljanna kon o ƴetta yaafuye ko naadata aljanna kon o soodira lette ɗe allah allah haawi fa ma asbarahum ala nnar ko honɗum ɓe heɓi ka adna ɗo par ce que no woodi yimɓe ka adna ɗo koɓe faala kon heɓe faala laamu heɓe faala jawdi heɓe faala nantugol inde heɓe faala étage ji ɓe yeete wondema hi heɓoto kono no min wallirayma noon haray a siñay ɗo laakara naato yayyiite a ndaara ɓiɗɗo ma gooto ton jonnamen ko sadaka on noon ponson payko makko ko piito faɗɗe yana fof maapo ka kanko mo anndi ko contrat mo anndi kum hewtoya joon laakara kanko e jinna ɓe kafi haaju ɓe kafi bara e seytane haray contrat on hay sa juulay nayotinenen memu leydi ndi haray contrat on ko ya juulu e guri bareeru hara ko ɗum ɗo contrat on ko puulijo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo fiyo heɓu inde fiyo heɓu laamu mo andi ɗin shirkuji ɗi o naati e mum ɗon e gollidal e jinna e sana mum ko woni e programme mum kon o heɓay jawdi o heɓay jawum o heɓay teddungal ngal kono mo andi o naato yayyiite allah wi fama asbarahum ala nnar ko honɗum ɓe yii ko hawni ko weli ɓe koɓe faala inde e teddungal haa ɓe wakkili musendi yiite nde donc sifa ɓe yimɓe woni ko allah sappi aya on ɗo qur'ana wi dalika ko waɗi ɗum bi annahum nde on tigi no hewta ɗo wo haray ko ɗum ɗo faala nde on tigi no hewta waɗugol shirkuji piiji yeddugol allah subahana taala wattita imanu mum peewal mum ngal e majjere nden e ko naadata yiite ken haray o hewtiɗo qur'ana wi dalika ko waɗ ɗum bi annahum tawde kamɓe istahabbu ɓe suɓike ɓe yiɗi alhayata duniya gurdan adna ɗan alal akhirati e hoore ɗan lahara ɗan haray ko ɗon wonani ɓe bi mana ko wonani ɓe ko yimɓe ɓe anndanɗa hoorema ƴettuduɓe allah ahadi contrat ɗon anndi no woodi yimɓe kamɓe allah heɓe waddi contrat ɗon anndi allah yeetike en fii ɓen allah yewti en fii ɓen no daali fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bilhusna fa sanuyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastahna wa kadaba bilhusna fa sanuyasiruhu lil usra ko contrat goy allah daali kala on ƴettuɗo jonni ko allah landimo kon fof o jonni haga aata wattaqa o renti wa saddaqa o gongini bilhusna aljanna o wi aljanna on ko gonga mi jaɓi miɗo faalama o wi ɓen noon fa sanuyassiruhu lil yusra min newinanaymo naatugol aljanna kanko e allah ɓe haldi contrat kala konngol e kuugal e ko waɗete fiyo naatu aljanna allah newinanaymo ko ɗum ɓe haldi wa amma man bakhila kala on wuddirɗo wastahna o alɗinori wa kaddaba o fenni bil husna aljanna o bi mana kon ɗum won ɗum o wuddira kala ko o jogii kon fof o inna ŋari an kin doole an ɗen sukayagal an ngal bitike an on jawdi an ndin haqqille an ndin fof mum allah mi sali hay gooto mi jonnatama o wiyete bakhila
wastahna o yondinori c'est-à-dire o wi Allah e min ko mi bikarna do kon c'est bon aljanna c'est bon aljanna l'akhara c'est bon mi yo adna welutum o du wiyete wa kadzaba o fedni bil husna aljanna o do kadi fasanu yasiru kanko Allah be haldi yo adna on be haldi l'akhara sama fu on do kadi fasanu yasiru me newi nanaymo lil usra natugol yite kala ko nadata yite ko sattantamo kanko silamu ngu wiiɗo nangidaɗo e dorogu wakko e felle kanko e Allah ɓe ɓay tun dorogu naado yeyite kanko Allah newinanaymo ko nangoɓe tigui wiyata bon c'est bon patron c'est bon c'est ok tawa laamu ngu wi nangidaɗo e dorogu o fellete kanko e Allah hiɓe haldi wondema yo Allah welnanmo aduna lahara sama fuu aljanna Allah o haccitaka e muɗum Allah no wimo newinanaymo natugol yiite joni noon kanko ko nangoɓɓen tigui nadantamo drogue makko on noddamo wiya patron affaire on c'est ok o wiya c'est ok ko kanko Allah waɗanimo ok on kamɓe haldi yo aduna welu lahara o nangoye siyama oji oɗo memotako kala ko labaɗa ko marɗa jawdi oɗo memotako ko jiwon ɗaɓɓitatamo ɓay tun naado yayyite kanko newantomo so jooɗi keɗo tawa honno Allah no yeddede Kaolack soirée janono ton o ala no yara paasi ala kanko e Allah heɓe haldino fi contrat ɓay tun ko naadoyta yiite kono ɗon goɗɗo rewe didon a andali fi soirée on bon mi andi kono position on moƴa terto ɗum a dekoni terto ɗum ino ɗa 4 ko prêt ino consommation ma on kadi mi ƴetti andi ko fasanu yasiruhu lil usra kanko e Allah haldidi Allah newinanmo natugol yiite ganda son faami moƴƴa donc ɓen hiɓe woodi no woodi ɓe Allah subahana taala noon piiji hulɓininiino e Coran yimɓe ɓen faamiɗi no woodi façon geddi ɗi watta si ɗi hewti niveau goo haray Allah subahanahu wa taala o fasilante oye ɗum no wallihi ma ta walla kaw faalira ɗon mi wallay mo ɗon tanke ɓernen no hulitude no ƴawa ɗo tippa ɗuma haray c'est bon kono tawi a haajaga o yeddugol Allah no newi tun yeddugol Allah ngol dar sa tawaka ka liste haaldinaɓe ɓenɗa newinanede ɓi yiite ngel si tawi kadi kala ko wiyete kala ka sintere baraji heɓoto Allah addete ha hewta an kadi an e Allah on haldu fa sanu yasiru lil yusra o faami ka arten e ayje ɗen tan on nangi e moƴƴa voilà Qur'ana wi ɓeɗo ko ɗum ɗo wa anna allaha la yahdi alqawma alkafirin Allah fewnataɓe yimɓe heferaɓe ulaika alladina ko ɓen tigui woni ɓen taba allahu ɓe Allah noti ala qulubihim ka ɓerɗe maɓɓe wa sam'ihim e ka nanɗe maɓɓe wa absarihim e ka giiɗe maɓɓe ulaika ɓeɗo humul ghafilun ko ɓe woni wersidiɓɓen ɓeɗo noon ko ɓuuri kon ko ɓeɗo yoton no ɓanta étage ji no uddita compte banque ji ɗumani ko Allah wiɓe ɗo wersidiɓe ko wersiniɓe fi ko nattiroyte aljanna kala programme aljanna e min nani bayan ɓe sadi kare no seedi awon senanto en nani ɓe yata si artoyama ene kono bay hano feƴƴirno alhamdulillah minen ari ko si wiyama makiti no ari ɗo mo hendike on ɗon masa kamɓe adoto yaade toon kono kala ko wiya baraji bayana ma darso minen kadi mi yiiɗa tawe golle ɗum kono fiiji ɗi wela fi ɓe guure nden no ɗuuɗi gasi yonde ɗuuɗu ɗo ha maynden tawe ɗo on faami tad ko hafiluna ko wersidiɓe e ko ɓe tagira sabu mum kon Allah wi ko ɓen noon Qur'ana wi la jarama sikke wala annahum no kamɓe fil akhirati kal akhira humul khasiruna kamɓe tigi woni pertuɓe summa refti inna rabbaka no joom maɗa lilladina wonande ɓe yimɓe hajaru firɓe min baadi ɓaawo ma futinu ɓe lettede ɓe tampine summa jahadu hooti ɓe tinni ɓe haɓi jihadi wa sabaru ɓe muññi inna rabbaka no jooma maɗa min baadi ha ɓaawo ɗum la gafurun ko hafranowo rahimun wurmeteɗo e nder ke ɗo hono tan on nangi en assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
خيرا فليتصير على هذه الكلمات النيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسجل بهذه الكلمات ميزان حسناتنا يوم القيامة. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على جوني إلى روتا ميكروفون كان بين داتو باو en jarnode ɓe jama on fof e nde ɗo dewƴere e ndi ɗo needi hay goto yiilaali ɗo sakko dojji sakko notti téléphone haray ɗum ɗo si tindini hunde ko tindingol teddingol oɗo alqouranul karim teddini alqouranul karim haray ko allah subhanahu wa taala woni ko teddini waɗi ko yewtere makko haray jamaji ɗin jarnama en jarni kañum kay ustade en moƴƴa haray ɗum ɗo ko lama hata abira ko sappalle yawuɗe e firugol oɗo ngoɗo sengo herol haray ɗen andi sen accidunoɓe kan e tam on iɓe waɗanayno en ɗo tafsir ngoɗo sengo ha fuɗɗoro yona kono noon haray koko subhanahu wa taala wi kon wala taala munna nabahu ba'da hi haray ɗen guttani ko fono e maɓɓe kamɓe cheikh Mamadou Taibou ɓe jarna ngal ɗo dental surtout man naaɓe makko baaɓe wonɓe ka juulirde ɗo ɓe hino janga kañum kay ɗiɗo darsuuji ɓe wasi o kañum kay jama on ɓeydugol tambitagol sukoriɗo darsuuji e seenagol kala ka suku ɗum ɗo hino heɓo hay sowona ɗo ɗum ɗon to maati artirendi mana on microphone on e goto e makko baaɓe juulide nde woni ko alhaji abdourahmane maako alhaji adama maako alhaji Mamadou Saïdou Diallo on to maati jondiren e maɓɓe inchallah inchallah oray ala juutinde haray alhamdulillah shukru lillah min miɗo welti miɗo wewli moƴƴa honno mi welti mi wewli koko allah addimi ɗo kon allah addimi e ngal dental ɗo e ngal duɗal ɗo tawi ngal ɗo no wooda tawi ngal ɗo duɗal hingal wooda min ko ɗum mi welti par ce que si tawno hara ɓe taalibaɓe ɗo alano ɗo ceernojo alano ɗo alano ka janguede ɗo mi aratano ɗo mi waɗa darto tafsir haray ko nokku ɗaɓɓirde mum kaka ara toon ɗaɓɓon dépense waɗɗo waɗum ɗo fof ka fotto rewon allah subahana taala pellet ɗum ɗo woni no tani tun no gasa si lewru mayi goɗɗum jonnete darnuɗo ɗo o no gasa so tawi hara na darniɗo saabi allah waɗi wi ko juulirde ni ɗum ɗo ko alhamdulillah ko woɓɓe okki ko mi wawi on wi'ude wondema ko yo yettu allah subahanahu wa taala onon ɓe tawata ko taalibaɓe e o nokku ɗo allah subahana wa taala yiɗi on ko par ce que ko laawol naftirgol aljanna ngol ni e hino wi'a man arada dunia fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa alayhi bil ilmi li kulli shay'in tariqun wa tariqul jannati al ilm kala faalaɗo aduna hara yo janngo kala faalaɗo lahara yo janngo kala faalaɗo ɗiɗino yo janngo hunde kala hunde no mari laawol hono laawol aljanna on kañum ko ganda kala ko heeɓi adna ɗo kon fof si aljanna heɓaki haray hay fof heɓaki hay e hunde ala ko aduna ɗo ko wawata heɓude ko ɓuuri e fanɗude ko woni konka aljanna par ce que ko business ko commerce kadi woni fi lahara o allah wino ya ayyuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim est ce que on accay mi tindina on commerce kono on ɗon ko façon go kadi e commerce c'est à dire dina kan ko tikko tak ko waɗɗa o allah yoɓa ko waɗɗa o allah karkila yoɓa ko ɗo so wi sarihul hisab ko yawɗo karkil maliki yawmi din ñalande joddi kuuɗe jonno misal ɗum si wiyama assalatu hayrum min an nawm darɗe ɗiɗi juuleteɗen ko wiyete rakaetel fajir
dari nde wotere majje ko yoɓoyte laakara kon hino ɓuri adna on e ko woni e hoore adna on kon fof ɗen darɗe ɗi ɗe juulata ɗon ko wiyete raka etel fajir nde wotere majje calcul mum on si waɗoyama enveloppe on sa hendoytomo ko woni ko adna kon fof Manhattan on e New York on kañum e Europe on fof e banque ji adna Allah on fof e ngaluji adna Allah on fof si hawtinirama watama yoɓude darɗe ma ɗiɗi ko yoɓeteɗa gollakal est ce que ɗum ɗon e ta noon ko darɗi rakatel fajir julde farilla nden no ɓuri rakatel fajir suba on ɗe wawi estimude suba on kanko jelu yoɓete donc kala ko anduɗen kon fof en heeɓi ko adna ɗo sen heɓade aljanna en perdu ɓe wonɓe arde ɓe wonɗe yiide ɗo ɓe e kaftane hoye mum aroɓe ɗo jumpa loope jumpa nduggu ara ha hewta ɗo fonta nde fiina en he ɓeno waɗanden ko mawni ɓeno jonnude en koyen wataɓe yoɓude koyen ala joddi mum donc ko ɗum waɗi si ko on weltanama onon jaɓuɓe duɗal ngal laati ceernoɓe men ɓen kamɓe kadi jaɓuɓe ɓen arde janna ɗo lintaɓe ɗo sansodirɓe ɗo min kadi mi yetti Allah hay siko ɗum ɗo tum min kadi hay siko o darsu ɗo tum min kadi mi ari e ngal duɗal ɗo mi fini goɗɗum no a ñande premiére fois ko mi arno kadi jodede Saint-Étienne e onno France aw suka talibajo men miñirawo men Cheikh Mamadou moƴƴo ɓay mi ari ha gasi ɓe addono livre ni ɓayno mi signe ɗon livre d'honneur wondema mi ari ɗon ɓay mi udditi o livre kanmo koɓe ɓe mi signature ji mum ɗon ɗi tawi ɓeɗo fof rewi ɗon ɓe signi ɗo minne Allah addi lando wayɗe yilan kono ɓeɗo bo no ɓuuri mi ta ko karmo goɓe winduɓe defte won sa ari ɗon pour la première fois waɗi yewtere so tawi ɓe yiɗima ɓe teddinima e niveau goɓe addete winda ɗon signa ta ɗum aray ɗo waɗa bayanay ha kadi e yiyata on livre ko sa ari ɗon no a ñande goo kañum kadi e nder Amérique miɗo wanno yewtere nokku goo imamujo ɗon on sudanejo en Oustaz Taibou min nawa ay ka joɗɗa ɗon min ni wo suray mi jooɗike ɗon kaarijo jooɗike ɗon oɗo jooɗike ɗon e sifa ɗin piiji donc jullere ka suraymu jooɗi ka sudaysi jooɗi ka ɓeeɗo jooɗi si tawi ko jullere alqur'ana nden jullere nde ɓura ndende mi jooɗi e mum ɗo ko julle goote ɗen ni par ce que ko fii nde ɗo ko fii ka ɗo diina donc on weltanama on fof mum on halfinama duɗal ngal wata Oustaz Taibou aroy ɗo de wiya no faala arde waɗa ɗo tafsir wiya duɗal ngal lancinoke Allah dandu nde duɗal ngal no lanci o taw kadi ara place ji ɗi lancike kono fruit on no marsude duɗal fermi taw yejjutude ƴettaɓe Allah contrat ɓe nde andon kon to e mum hikkordon haray ko ɗum won nder to mo yaafoto salamu aleykum rahmatullah eyi joni haray en watta microphone on e junngo alaji abdourahmane en ɗa ɓe makana en donc hoɓe jalnanta en Oustaz Taibou inchallah haray en haɓali wondugol e makko ɗo kono ɗen jonnuno woɓɓe mawlidu goɗɗo goɗo en andi futuro joni ko law ɓattayo toon inchallah ɗi wago lowdugo e nokkure men moƴƴat jasakumullah khayran Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Muhammad Bey, haray min jarni on fota, min weltori waaju on, min weltori darsu on. To inde mawɗo sanne weeri, e inde sukaaɓe sanne weeri, e inde ngal duɗal ɗo ngal tawata hay ko adi maakuji ɗeɗo siko jeego siko sappo wonno e arde en andi fii tambade o darsu ɗo en ha hewtata ɓeeɗo seena ɗo inde oɗo darsu ɓe waɗana en ɗiɗo konnguli wallahi hara jama o weltori ilan ndema ɗo nawmi yeeso e ɓurde wattoranede yiɗi ko duɗal ni
en tawi jaka hay sawi hino fanɗina fi nokku on hino fota janɗinede fota haray min jarni Oustaz Taibou min jarni wonɓe on wonɓe sabu haade seeni wadduɗen e oɗo tan pitori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah windanɓe baraji yo Allah subhanahu wa ta'ala naagu en fuu aljanna haray ɗo yo Allah taw hara baraji ko wiya e sengo haɓɓitagol waktu ha waktu yana yo taw hara en moɓidiri ɗum ɗo fof majtama'a qawmun fi beytin min buyuti llahi yatlu kitaba allahi wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaika wa dhakarahum allahu fi man indahu wa man batta'ahu bi amaluhu lam yudkhilhu nasabu wa kama qala sallallahu alayhi wa sallam haray ɗon tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude joni yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu seena maɓɓe on montirɗum bakkagol sentagol ngol ɓantirɗum darajaji yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e ɓemɓe o jalti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala llahu lahu bihi tariqan ila janna yo Allah subhanahu wa ta'ala naɗina janna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. haray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala husanɗo en ɗiɗo darsuji ha ɓeeɗo hoɓɓe meɗen seeni e oɗo nokku waɗani en dars woni Oustaz Taibou haray en jarni jama on en jarni karamokoɓe men ɓe mourad moƴƴu Oustaz Mouhammad Saliou Bari en weltanike ɓe foti waɗi noon ko kamɓe woni ko pooɗani en nde ɗo moƴƴere e dunga e Allah subhanahu wa ta'ala haray woni si ɗum ɗon yawti yimɓe nokkure nden ɗo taalibaɓe ɓen sukaɓe ɓen e mawɓe nokku on haray en weltanike ɓe en jarniɓe en torike Allah subhanahu wa ta'ala joddi heɗitagol qur'ana yo Allah okku en torike Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newinan en gollitirgol alqur'ana haray en jarni jama on fo en weltanike ɓe ko ɗum ɗo woni ko halduno ɗen si en woni taaliba ɓen seenike haray ko waɗugol needi waɗa sakina e jaɓɓoɓe heɗitoɓe haray en waɗi ɗum haray men jarni on min weltanike on jasakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ay salmini musidɓe men seeniɓe ɗo ceernoɓe meɗen tedduɓe meɗen e sembini oɗo darsu ustade en kadi e yangoduɗen ɗo neɓuɗen teddinɓe en yettinɓe fi meɗen on Oustaz Mamadou Mouhammad Saliou Bari hay kamɓe ɓe gooto men wiyata ko homboni Oustaz Taibou ko giɗo men mana hoodere leñol men ngol hay en duwanoɓe yo Allah ɓeydande juuɗe e cellal ɓeydanade faamo on hay kala namɗo hito maɓɓe tawno ko jeyaɗe ɗo wonɗo leñol o nano gonɗo engal hay mo weltima weltore ɓe alhamdulillah par ce que sifa ɓeɗo koye men iwi iɗen mantora ɓe iɗen yiide ɓen nafoore maɓɓe e waɗanoɓe fo en janniɓe e weltanguel hay en duwano kadi mawɓe men sincannoɓe e ngal ɗo duɗa en faamiɗo ɓe tabintini koyo ngal konti yo Allah dandu en place ji ɗin ɓurtita ɗuɗal ngal ferma on noon faamen huudete nde ala emprunté ñande ko tawa meɗorla ni tongoyi eɗen annduno ɗo capanɗe toyotono ɗo jannga hannde ngala e wirtude sara men en anndi wonɓe e nootade ɗo men e jaga noon iɗen waawi heɗitade iɗen waawi mana janngude Qur'an
hay musidɓe men ndino gaa hoɓɓe ɓe taw ɓe jeyaga e masa nanimeɗe ɓe jannade weltanoɓe ɓe weltori e seena maɓɓe o kono enen ɗo wonɓe ɗo ɓe buyi te fewtoni on ka no andi oya no andi place makko hay ñande balɗe nayi e nder weltere nden ta fof no soltini tafsir muɗa noon koye affaire hay yiyen habba en anda siam paranti heeɓi ɗo est ce que ndaroɗo heeɓi hay en jahidama wonɓe anɓe ɓe woɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu eyyi kala ko Sayd Ibrahima Juma ba woni ko landiɗo lande ɗiɗi aray ɓe andi ko telimile woni komi jeeya kono yo humpa kon to e telimile landa ɗiɗa banga kay ɓe andi aray Oustaz Taibou ba ko pita woni ko jeeya aray ɓe humpa kon to e pita aray noon ɓeni ala ko jemmin caccarawol ngal e tawde maggal minnaɓe noon Oustaz Taibou aray ko caccarawo aray ko misare aray min on ko mi jeeyaɗo e jibinande telimile no ɓe makiri noon 1982 woni komi jibina aray préfecture on ko telimile wiyete sous préfecture on ko Sare Kali hakkude sous préfecture on kañum e préfecture on no wawi wonde bimana honno centre on ko 7 kilo à peu près aray district on tigi tigi ko wiyete ko Leyleguel aray hoɗo ngon tigi tigi ɗon tigi howti ɗon ko ɓawa bowal woni ko hoɗo ngon wiyete aray ko toon kañum kay woni komi fuɗɗi janngugol e district no wiye Sogoroya ɓe sansi inde nden no wiye Madinatu Téliko joni Madinatu Téliko ɗon woni komi fuɗɗi janngugol Oustaz Taibou no andi toon seeɗa aray ɓe yanngodi bimana honno e janndugol moƴƴano sadu ramadan ba pita bantingel ha e Oustaz Ibrahima jogo Diallo en men ɗon fatigue rahimahullahu taala e kañum e woɓɓe goo aray ko ɗon woni komin fuɗɗi janngugol primaire on e collége on mi yaari Conakry mi ɓeydoy toon seeɗa si mi ardiri ga aray ko ɗum woni ko yewondiri e sarsi an noon tigi tigi aray Oustaz Taibou eɗen watta konngol ngol ɓe jaabo landangal billahi tawfiq inchallah no ɓe woɗɗiri noon miɗo anndi kama ko moƴƴa ɓe ari toon plusieurs fois haray min kadi innene ko Mouhammad Tayyib Ba haray min ko Conakry mi jibina ko ɗon mi jandi ko ɗon mi jangi kala ko nanɗon Oustaz Taibou jangi Conakry mi jangi mi janngadi si wona ko mi waɗayno premiére année Fulaya Kindia premiére année droit na premiére année ɗuma on université on ɗum noon ko Fulaya mi waɗi ko lutti kon fof mi janngadi Kindia mi janngadi Géré Kore mi janngadi Farana Allah subahana taala moƴƴiya wonugol takko yummani e ɓengan komi jangi kon fof ko yeeso maɓɓe mi jangi ɗon ha mi jangi université tawi kadi hiɓe wuuli ɓe selli donc mi janngadi leydi arabe mi janngadi leydi faransi hay bus Conakry mi jangi e yurmede Allah subahana taala e moƴƴere makko joni noon mi janngono ɗon mi fuɗɗi law e junngo baawen en tawa ko alluje non ha noon tigi évoluer tellement conseil goɗon ari ka école primaire cité de l'air jangi ɗon ko adilan jannude arabe ko Oustaz Aboubacry Fofana ana docteur Fofana ɓeeɗo ɓen adilan jannude arabe donc ka école primaire mi gayni ɗon heña mi ari ka collège mi gayni ɗon heña mi waɗi collège d'aviation mi ari lycée Yimbaya mi fuɗɗori science sociale mi arti science expérimentale mi heeɓi bac un bac 2 pour mi naati université ko faculté de science physique chimie mi janngoy ɗon ha mi change oy on option ɗon mi ari droit mi janngi diplôme ji gasteɗi heɓɓede ɗum fof niveau ka université Conakry fof e yurmede Allah e moƴƴere makko on tigi heɓiɗi fof donc ko sifa noon ha tawi on tigi no jokkori hunjagol Qur'ana on donc adilan hunjinde ɓen komi hunji kon ko Oustaz Bousri en ɓe feccini ɓeɓe jaari wonnoɓe laabotaɗa noon on tigi jokkiri ha alhamdulillah mi tawama e tummodire yowitiɗe alluje gande bus monanaɗe muɗum e nder laggine e nder adnal noon diplôme ji ko heeɓi e ɗum noon gonno ɓuuri diplôme ji capantati telema ɗen banggue noon donc ha diplôme ɓurɗo towde mo jogui on telema 5 ko arabe ko diplôme ko wiyete l'Institut international de la formation de formateurs en sciences coraniques donc
men formama fi formugol jannoɓe qur'ana donc noon caada ɗum ɓe jogaade telenma conseil ngol donc sifa noon on tigi évoluer ka alluje e ko raɓɓiɗi ko alhamdulillah shukurillahi en so tawi koɓe pita sous préfecture domol tuuma district bullere mbisiide tulal oɗon on tigi tigi ko caangui wiyete donc hay tañini ko ɗum ɗo wonno ko landa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɗum ko landal walla ha ayo wala kadi fatanna souleymane o walgayna ala kursi oɗon noon min gatta yawri wala kadu fatanna souleymane o walgayna ala kursi jasadan summa anab donc andi menen kadi ko alqouran o ɗum ɗo woni manan kum ko ɗiɗo noon woni ɗiɗo ma kumpouru dala sama si min alana on donc ɗeɗo ko ayi jeeyaɗe ɓurɗe sattude e ko birete e qouran c'est à dire Allah daali wala qad fatanna souleymane gonɗi men derdike souleymane wo alqayna mi werli ala kursiyihi ka danki makko jasadan ɓandinke summa anaba hooti o ruttiti Allah subhanahu wa taala bi mana koye suratu sad aya o woni haray annabi souleymane Allah moƴƴino e makko wonno lanɗo kohol lanɗo tedduɗo ala ko Allah o kaalimo joni noon ñande goo noon o wii o yiide e sonna e makko ɓe tawi ɓe ɗuuɗi ɓe banni temedere ɓe ngoli sonnaɓe temedere o wi o yiide e ɓe maɓɓe fof maɓɓe e mbalɗi kala e mum kañum kadi jibina boobo kala kadi ko boobo yelaɗo boobo yettiniɗo boobo gorko o wi ɗum o anndi kanko e Allah ɓe nabi ɗino ko wi wo marsay ko wi wo marsay ko wi wo marsay o felliti kadi so o wi ɗum ɗon kadi mo anndi ala ko Allah ronki kono o yejjiti wiwgol si Allah jaɓi rewɓe wiide e mum ɓen fof ko gooto ferte jibini on kadi jibini boobo tawi jungo goore gila tawi na boobo timmuɗo o annditi noon tigi tigi on e ko wiyaali kon bimana si Allah jaɓi on say o tuuɓi o ruttiti Allah subahana wa taala ko ɗum ɗo woni telemma ɗum ɗo kono mi anni on si waɗoya e geɗo e yiida e sera mi haalna on ɓe Allah joni jama yalta taw wala lawol ngol e ko non no ɓayinen ɗen haw joɓe wala